Yes julle, ek hoop het gaan goed met julle. Ek is hier saam met Rudy julle by Bloupan. Ons is op die vernietkant. Most people prefer it this way because obviously you don't have to pay. And I believe with the new laws, things might change. So we must stand together. We want to use these public facilities and we look after the places, you know. I think you guys exactly will understand what I mean. But let's not get into politics. This is a video all about carp fishing. Welcome in. I'm going to show you a bit later in the rest of the video what happened. Okay, ek het ietsie op die lyn. Die katrol het nou gehardloop. Ek gaan die foon oorgee vir Tinus. Hy gaan vir my film hier. So Rudy is op die net. Laat ons check wat hier aangaan. Hier gaat ons. Dankie Tinus, hier gaat ons. Laat ons omvang. Ons kyk wat dit is. Ja, hier is definitief iets op. Kom ons gaan 'n bietjie oor. Kom ons gaan die kant bietjie na. Ja, hierdie voel soos nie 'n bad vis nie, maar ek moet sê, hier by Bloupan, wat ek ervaar is, die water is nie baie deurskynend skoon nie. So in ander woorde, die probleem is, jy gaan bietjie moedfloro gooi, daai tipe van goed. En dan, die kleintjies kan, ek weet nie eers hoe om het te verduidelik nie, it's like they've got steroids. Once the small one's on the line, it's basically running till the last moment. And subsequently, you get it out here in the net and it's something small. But the bigger fish that I've caught here before, they've got less resistance. It's like a ski boat with a big engine that follows you. So it's less effort. So it seems like the younger ones are more a bit of a fighter fish. Let's see where it is now. Rudy is daar onder. Dankie Rudy. O, hier is hy. Okay, hier gaan hy julle. Ons het hom op. Daar's Rudy. Oh, yes. Wow. Check hierdie karp, ladies and gentlemen. Sy swanger. Yes. Julle kyk hierso. Kom ons gaan op Rudy, laat jy nie uitval nie. Kom ons loop net weg van die lyne af want hier's nou een koeka wat ek hom gehaak het. Nee. Tinus, kom ons loop so oor. Sorry vir die lang kamera storie julle. Hy jou maak loop my broer. Kom ons gaan sommer daai kant toe. Man, hier's 'n lekker vis. Ja. Mag ek kry so vol. Moet hom weer. Ja, ons sal hom weer. Ek gaan maar so neer, so dankie. Ja, hierdie is nou een van die beter karpe wat ek al hier gekry het, julle. So ek het nou al klaar vandag my vinger 'n bietjie die babertjies is sterk. Ja, daai vinnetjies aan die voorkant, julle weet mos, toe ek hom so vat, toe gap sy my hier op die vinger, maar kom ons check hierdie karp. 'n Lekker karpie hierso, en dit is moeilik vandag hier by Bloupan vir een of ander rede. Nou ek maak altyd eers hierdie hoek los. Want as hierdie karp nou ruk, gaan daai hoek van binne in jou vinger in. So ek kry eers die hoek uit. Dan sê ek vir hom dankie dat hy kalm bly, want hy is kalm. Haal ek hom uit. Kyk hoe kalm is hy. Dis mos soos met 'n vrou. Hoe mooier jy met haar praat, hoe meer sal sy vir jou wys, is dit nie? Nou hier is 'n lelike enetjie wat gehaak is. Ons trek hom uit, daar is hy los. Nou het ek een ander probleem sien ek hierso. Die net het hier in die wat hierdie boonste fin ingegaan. So hierdie gaan nou, ek het hom los. Halleluja. Check hierso, ladies and ja. Dames en here. Hierdie is nou 'n pragtige Bloupan karpie daar. Ek sal vir julle later wys wat ek gebruik het. Ons gaan hom gou weeg. Dankie. Check wat het ek. Dis 'n baie mooi karp. Ek gaan hom weeg. Daar's my bait combo wat ek gebruik daar. Obviously Magic Baits all the way papi. En jy kan sien soos ek hierdie vis vashou, hy wil net nader aan daai lekker byt gaan. Maar hoe lucky was ek nou gewees? 'n pragtige karp hier by die pan. I'm a very lucky boy today. Second one that I pulled out, the one before this a little bit smaller, but I'd say this is probably the biggest size for the day, and a very calm, cool fish in a good condition. Lekker Bloupan. Okay, let me show you guys a bit today. Now, it's very dirty because it's late afternoon and I've been working very hard with this beautiful
stand today. But if it wasn't for sponsorships and things like that, look at this beautiful stand. Thank you, Bankmaster Big Fish. This is an exceptional, beautiful stand. I just recently acquired this box because it seems like the bigger boxes I have, the more space I have to pack in unnecessary stuff. I've got the old Rockets here, my favorite rods. I use them quite often. LSK6, and of course the Awashima line. It's 0.25, 8.45 breakage. What a beautiful setup. Check at the bottom here. I always show you in these videos, but it's just to tell you that this is an amazing stand that you can also own. The net off the ground, it's dried out already. Space there obviously, and look at the nice signage there, Big Fish. Obviously the feet fully extendable. You've got your extra hanging spaces there for extra stroppies. There's some space for stroppies here as well. Then on the other side, I've had these reels for quite a long time, and I've paired them quickly. The Okuma longbow, you guys will know this. This is also beautiful reels. I love them. Also paired with the Rocket. There I changed the line to 10 pound, and this is the I forgot the line now, Docks. But that's my setup been for the day. And again, thanks to Big Fish, thank you to Magic Baits for making these things happen. We've had good success again today. Not a lot of fish. This is a combo that I'm gonna gooi shortly. I'm just waiting for my afternoon session now, my last say 2-3 rods going in. Let's see what happens. Wish me luck. Drop. Ek wag net gou vir my swaartekrag wat hy kom. En daar begin ek om vir julle sak. Watch nou, kom. Daar gaan ek kom weer lig. Ons kry weer daai swaartekrag daarbo. Hier gaat ons. En weet julle wat? Dis 'n vis op die lyn. Kom ons kaap hom.